Maya pa oras kabalik. Kayang taming mabilog ang persaning GNN TV44, pagyela rin mga panahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap gining Huwebes, July 31, 2025. Yaku po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Binida ng Department of Migrant Workers o DWM Secretary Hans Leo Kakdak ing maragula pa magtasking bilang na rin pasyente nga serbisyo na ni OFW Hospital ang makadadong ketiking Pampanga ay ni-report ng Patricia Mamang. Peg maragul ng Department of Migrant Workers o DMW na maraguling pa magtas dareng pasyenteng apag serbisyuan ng OFW Hospital ang makadaton ketiking San Fernando, Pampanga. King press briefing ng Huwebes, July 31, binidaya ing datos ng ospital nung nukarin akit yung 24% increase kareng kabilugang bilang na rin pasyenteng adinan medical alingap king first half ng 2025 kumpara king parehong panahon inyang 2024. Agpangking datos hanggang inyang June 30, 2025 tuklo king 53,101 ang kabilugang bilang na rin pasyente ngening banwa ibat king 42,808 inyang 2024. And since that time na dumalaw si Pangulo nung December ay yumabong, gumanda, umunlad ang serbisyo. Ang equipment, sabi nga dun sa video. But pangunahin dito yung inpatient services kasi yung outpatient yun talaga ang strength. Yun talaga ang nung simula pa yan talaga ang main service, no, yung outpatient service. But yung inpatient, meaning yung those confined ay dumami. Peka maragula pa magtasketi, reng inpatient o reng admitted patient sa atsuking 119%. Katuki ing respiratory services king 128%. Surgical operations king 72%. Urgent care king 63%. At 67% naman king OBGYN. Mitas mo naman ing outpatient services king 23,629. Ibat king 20,677 o 14%. Kabang ing laboratory services, may kapagtalang 20% increase. Manatili pang muring kanong zero balance billing kareng government hospital kabilang na ing OFW Hospital. Actually, the funds po dito sa hospital, ang ginagamit po natin is yung sa PhilHealth and yung dun po sa DOH sa MAIFIP. Dun po yung pinanggagalingan po ng ating mga funds. And so far, meron na rin po tayong in-explore na rin, nag-start na rin po tayo mag-explore ng talks with DSWD and PCSO to get additional assistance. So, hindi lang ho pang medical, pati ho yung mga pamasahe or yung burial. We're trying to integrate all the assistance we can get from our partner agencies so that they will be in-house in OFW Hospital. So, hindi na nila po problemahin kung makakauwi ba sila dahil we can give pamasahe and kung umabot naman po, kung let's say for example, kailangan ho ng assistance with burial, we can assist them through our partner agencies. So again, ebidensya po kung gusto nyo pumunta ho kayo ng billing and cashier, wala hong pera doon. There's no money circulating in this hospital. So wala hong binabayaran ang pasyente po dito. Agpangking management ng OFW Hospital apamuntukan ng Dr. Patrick Louis Maglaya Balaus ing pamagpalawak ng karelang serbisyong medikal banga pakibatan ng pamangailangan dareng overseas Filipino workers, reng karelang dependent o pamilya ating komunidad king rehiyon. Yung tinatawag pong primary care prevention. So what we are exploring is yung mga OFW po ba na lumilipad, are they receiving enough education as far as nutrition is concerned? Pag sila po ba ay pumunta ng Korea, healthy ba ang sangyupsal? Pag sila ba ay pumunta sa India, healthy ba magbiryani? Healthy ba ang ganito, ang ganyan? So, we have tailored our education from the OFW Hospital. In fact, there was a briefing recently of 190 OFWs to be deployed to Korea. No? So our mental health practitioner, as far as stress is concerned, binigyan na po namin sila ng tips on how to have mental wellness. Ang tawag po dito, mental hygiene.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. King Balen ng Candaba, panigobra ng Mayor Rene Maglangke ang posibilidad ng pamanalakad viaduct o bypass road ang manuglong kareng probinsya ng Bulacan, Ampong Nueva Ecija. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Agresibo ya, Mayor Rene Maglangke ning Balen ning Candaba napasik na nga ning transportasyon o koneksyon ning Balen kareng Kasipingan Nueva Ecija ampong Bulacan. King interview king alkalde inyang July 29, sinabi na niting makipag-ugnayan niya king Department of Public Works and Highways o DPWH para king feasibility study na mika viaduct amanuglong king Candaba king Nueva Ecija ampong Bulacan. Tinitignan ko dahil meron akong proposal a year ago sa Department of Public Works and Highways na para tuloy-tuloy yung pagpunta at pagpasok ng tao galing ng Bulacan, galing ng Nueva Ecija. Nag-propose ako sa kanila na pag-aralan nila, nagre-request ako ng 30 million na feasibility study na magkaroon ng bypass road. Yung San Miguel, papuntang Candaba, pero ito'y magiging viaduct. Tulay na mahaba na pinasukat ko, mga 4 kilometers lang. At isa pa, coming from Baliwag, tatakbo ng Candaba na 4 kilometers din, na ito yung nire-request ko at ngayon inulit ko yung request ko sa Department of Public Works and Highways na magkaroon kami ng 2 viaduct that will connect Bulacan, Nueva Ecija, to Candaba na nakalitawang daan na papasok sila sa San Fernando at makapasok na sila sa Clark na kahit tag-ulan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga tao at paglipat ng kanilang mga produkto o mga agricultural products nila. Libutad ning dintang bagyo at abaga at nung nukarin kerakalan kareng Balen kim Pampanga ng apektado ning mata sa yalbog. Ing kabalena ning Candaba, manatili ang alangalbog. Kinilala ng Maglangke ing maragula papel ning cut-off channel ame kompleto inyang 2018 maging ipamagtas kareng dalan at reng slope protection projects. So ang populasyon ngayon na itinaas ko yung mga daan, mabilis ang tubig because of that cut-off channel project ng Department of Public Works and Highways na flood control project, nasalba ang 11 barangays namin dito. So sa lahat ng bayan dito sa Pampanga na along the Pampanga River, ang poblasyon namin ang hindi inabot ng tubig. Aminado nemo ni Maglangke, apektado la pamurin ning mata sa Danum, reng pilang barangay king palibot ning Candaba Swamp. At may mga barangay kami na 2 barangay na nasa tabi nun na inabot ng tubig, ang barangay San Agustin at ang barangay Durong Ilog. Pero doon sa na-report na 24 barangays na binaha sa Candaba, iilang bahay lang sa dulo ng mga barangay ang binaha na pinareport ko. Pero sa katotohanan, 2 barangays lang ang totally 100% inabot ng tubig na nasa paikot ng Candaba Swamp. Meging epektibo lakano reng flood control projects a mega walking Balen kapamilatan dareng mas marakal a passable adalan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. At tinamo namang 20 pesos a kilo ng bias king Balen ng Mexico. Ilalam din programa ng Presidente Ferdinand Marcos at Department of Agriculture. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Tuklo king libong residente king Balen ning Mexico ing may kasaling mas murang abyas kapamilataning programang bigas 20 pesos kada kilo meron na. Keti Pepa salamat kay Mexico Mayor Ruding Gonzales, king proyekto ng national government, king liderato ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapanatad mas murang abyas king publiko. Maraguling ka pasalamatan kay katamong Presidente ini kang President Bongbong Marcos king programa na kareng pakakalulot. Agpang king alkalde, makabuklat siya kano ing lokal gobyerno ning Mexico na saling pali kareng Hortilano king Balen, bang ipisali kareng residente ning Mexico king mas murang alaga at bilang suporta king programa ng PBBM. Kung gusto nilang ibenta sa munisipyo, isasangguni ang bayan. Siyempre hindi naman pwedeng maglabas ka lang ng pera basta-basta. Kailangan dumaan ng proseso yan
para naman na maiwasan natin yung pagdating ng araw magka-problema tayo. Kaya Beneng Gonzales king roll out inyang July 30, dina Vice Mayor Doc Jonathan Pangan at Councilor Alain Ramos. Reng benepisyaryo, maswelo, king asaling mas murang abyas. Opo, kaya pumipila kami Kenny, bakit po makatipid? Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita, kay pamagbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Dili pa rin balitang dapat tamang tutukan. At Atlong barangay king Siyudad Mabalacat ing tinanggap serbisyong medikal kapamilataning programa ng Department of Health o DOH ay nireport ng Patricia Mamangon. Pilang dalang residente, iba't kareng atlong barangay king Siyudad Mabalacat, ing may kinabang king libreng serbisyong medikal, ayampang ning Department of Health o DOH, lalam ning puro kalusugan program, inyang Miyerkules, July 30, ketiking Sitio Monicayo Covered Court. Reng residente, iba't laking barangay Makapagal, Kalumpang at Marcos Village. Pwede muna ng Mayor Gel Daquino ing aktibidad, kaya duwa nga ning City Health Office, king pamani muna ng Dr. Anne Mary Tolentino, kaya may Councilor Dr. Stephen Aurelio at reng Rural Health Units. Kabilang karengyang pang serbisyo, ing libreng medical at dental check-up, chest x-ray, bakuna para kareng anak, prenatal services, libreng panulo, nutrition services at PhilHealth registration. Mika Lay Forum mo naman, bang mamiyeke baluan kin publiko di king gustong pamanos gamat, pamaniwas ke rabies, hypertension, diabetes at impormasyon di king sakita, mpox. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Agpangking pag-asa, alala nga mamonitor a low-pressure area, kilub at luwal ning Philippine Area of Responsibility ing Southwest Monsoon yang magpauran king maragula parti ning bansa, lalo na king extreme northern Luzon. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kay lugal, manyari mong ikwento isumbong
kapamilatan na rin numero mayakit hingga kayo screen. Mayari mo naman mag-post hingga kami social media account. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanin sa Blanca, Pampanga. I'll venue lang yan ng Webis, may kala pa istorya, kitiking probinsya. Yan ko po Benny Ginto at ini King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Baler. Susunod.